Ассаламу алейкум, урмәтле сәрҗиләр. Бу UA TV студияда Украина хәбәрләре бүген сентябрьнең 28-ы Җума көне. Америка Берләшкән Дәүләтләре Русияны Азак денизында вә Керич бугазында халыкара тиҗаратның вә гемиләр канатнавының тәкъибене токтатмага чыгарды. Bunun hakkında OBSE'de Amerika Birleşken Devletleri meselelерinde vekiliyetli olgan Gary Kamiyan'ın bildiruvunda gidenili. Onun sözlerine göre aprelden başlap Rusya Federasyası Kerich boğazından Azak denizindeki Ukrayna limanlarına yol tutkan yüzlerce ticari gemilerini toxtattı. Beyanatta denili ki Amerika Birleşken Devletleri Rusya'nın bu hareketlerini takbih ete ve Ukrayna'nın milli suverenitetine ve toprak bütünlüğüne kol tuta. Gürcistan Rusya Federasyasını işgal etilgen Abxaziya ve Tskhinvalsk bölgesinden öz ordularını geri çekmege çağırdı. Bunu Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyasının 73. sesiyasının umumi münakaşalarında çıkış ederken Gürcistan Baş Naziri Mamuka Bakhtadze bildirdi. Onun sözlerine göre Rusya öz halkara mecburiyetlerini eda etmey. Baş Nazir Kreml'nin barışık teşebbüslerini bozmamak ve işgal bölgelerinin eylesine rahat yaşamak vermege çağırdı. Bu orbita cevizdan son 10 yıl geçti. Bizim topraklarımız ise hala da işgal altında. Bunun neticesinde ehalinin 10% olğanı gibi mecburi tarzda başka bir yerge avuşkan. Binlerce vatandaşlarımızın akları hesapka alınmay. Abxaziya ve Tskhinvalsk bölgesindeki vaziyet pek dehşetli. Rusya işgal etilgen Akyar, Kefe ve Kezlev yanlarında S-400 Triumf raketa komplekslerini yerleştirdi. Bunun hakkında Ukrayna'nın vaktınca işgal etilgen topraklarının meseleleri boyunca nazirliginde haber etildi. Komplekslerinin hareket dairesinde Azak ve Karadenizlerindeki gemiler. Bunun ile Romanya, Moldova ve Türkiye'de bu dairede. Bunu nazirlik hazırlagan haritada görmek mümkün. Triumf kompleksleri 250 ve 400 bin kilometr uzaklığına uçkan raketalar ile temin edilebilir. Ukrayna siyasi mabüsü Stanislav Klych Oleg Sentsov'nu açlıqını toxtatmağa çağırdı. Bunu o Ukrayna rejissörüne yollagan mektubunda yazdı. Tafsilatını onun anası Tamara Klych bildirdi. Ona oğlu ile 3 günlük kuruşuv keçirmege ruhsat berilgen edi. Stanislav Sentsov'a balalarını tuşunup açlıqını toxtatmağa rica etti. Sentsov'a mektup Ukrayna ombudsmeni Lyudmila Denisova ile berilecek. Bunun ile Tamara Klych oğlu azat etilecegine artık inanmağını kaydetti. Ama епосібір ona mektuplar yazmağa rica etti. Віри ніякої немає, що це їх звільнять. Olar serbest olacak dep hiç bir umut kalmadı. Yaşamağa istemeyim. O Sentsov'nu açlıq toxtatmağa çağırdı ve açlıqını toxtatsa ona asla canları ağırtmayacağını ayta. Açlıqını toxtatsan ve ölümden kurtarırsın. Birleşken Devletlerinde uçak kazası neticesinde 2 adam helak oldu. Da ikisinin vaziyeti pek muşkul. Kaza Cenubi Karolina eyaletindeki Greenville havalimanında olup geçti. Uçak uçuv konuv yolağına kondu ama toxtap olamadı. Qorağa barıp urdu ve dağıldı. Fox Carolina News haber etkenine göre uçakta 4 adam bulunaydı. Uçucu ve yardımcısı helak oldu. Sağ kalgan omur arkadaşlar çifti şimdi hastahanedeler. Kaza sebepleri hakkında şimdilik bir türlü malumat yok. Ukrayna aktörleri, çalgıcıları ve televizyon yıldızları imay işaretler ile elifbeni gösterirler. Böyle foto çekivler talebelerge ko'rgazmali kullanma hazırlamak ve eşitken ve eşitiluf organları zayıf olgan adamlar arasında konuşuv maniyalarını azlaştırmak için geçirildi. Tafsilatlıca levhamızda. Sükunet seslenu başlaganda bu yıldızlar elifbesi ictimai leyhasının şarlarından birisi. Ariflerinin tek sesleri değil, imay işaretleri de var. Onlar mana bu plakatlarda.
Более левбені бүгіні метрода көрдім. Ве әнді учарифны огрендім. Белесем бұй левбені бұтунлей огрені полырым. Лейха іштіракчілері белі чалғыджилар, актерлар ве телевизион йылдызлары. Фоторесімді Евровижн ярашының алыбарыжысы Тимур Мирошниченко. У арифаны костере. Шындылика қылында қалған арифлерінден бірісі тек у арифыдыр. Конушывда оның или насыл құланмақ мүмкін олғаны ақында тариф еті. Это может быть какой-то... Менімже бұ ариф бірді-бір разылық яда аксене разы олмаған дұйғыны білдірем. Мисал оларақ, бірді-бір шейіні бегенмесен, исе бегенсен. Има ишаретлер тілі қиын дегіл. Ерже Марьяна Люханова бұ дұйғылар тілі олғаны ақында идея еті. Марьяна сеслерінің мақсус жихазының ярдымы еле ешіті. О аслы ешітмегенлер үшін ерлар тәржіметі. Ерсіз, музыкасыз өз өмірімі тасавыр етіп оламайым. Әгер има ешаретлер тіліне ерні тәржіме етіп олсам, мен бұны япаям. Йылдызлар әлевбесі лейхасы черчевесінде санаткарлар огретіжі қысқа фильмлер язды. Има ешаретлері ярдымы еле селемлашмақ ве тешеккүрлер білдірмекні бір қач текрарлардан сон огренмек мүмкін. Има ишаретлер тілі бұ ялныз арифлер дегіл, бұ ибарелерді. Құлақлықта этрафтаки дүнияның сеслері әшітілмегенде, сөзлерні экранда огренмек мүмкін. Мен сені әшітем. Йылдызлар еле бұйле көргезме басталар эпосы украинмек теплерінде олажақ. В дітей є куміри і лідери думок. Балларның мабутлары ве фикир етекчелері бар. Білгеніміз кебі бұ йылдызлар, белі шахыслар. Баллықтан оларның түркілеріні ерлайлар, оларны бегеніп башлайлар. Олар айтқанларыны баллар ақиқат оларақ қабул еті. Айны бұ себептен бұ лейхаға белі шахысларны желіп етмеге қарар алдық. О севімлелеріні көргенлеріне баллар ешітуф органлары заиф олғанларға башқа бір мұнасебетті давранажақларына үміт етеміз. Одним з пріоритетів освітньої реформи Бүгінде тасил ислятының әсасында инклюзив тасилін көрсетілігі. Бір сөзнен дегенде бұ сақат балачықлар сағлам балларнен бірлікте огрене білелер. Эвел изоляцияда олғанларға жемиетінің мұнасебетлері әйе олмақ керек олғаны пек мұйымдар. Тешкелеячының сөзлерінден ичтимai лейхада иштирак етмек істегенлерінің сайысы әлівбеде олған арифлерден де чоқ олды. Оның үшін олар еле кележекте бұ саада яны лейхаларны амелге кечірмеге планлаштырыла. 29-й Халқара Киев Music Fest фестивалінде етмыш Украин бестекерінің әсерлеріні ешетмеге мүмкін олajaq. Фестиваль сентябрінің 29-ында башлап, октябрінің 8-іне қадар девам етежек. Чешет мейданчықларда симфоник ве камера чалғы тақымлары янғарajaq. Базы әсерлеріні милетлер ара тақымлары ижра етежек. Милей филармонияда Украин чалғыжылары ве Полония ердыларының илк репетициясы олып кечті. Симфоник чалғы тақымы Кшиштоф Пендерецкий бестекерінің башлағанда чалды. Киев Music Fest оның креды есері еле ачылajaq. Хор ве оркестрын ижрасындан айреттім. Украина музыка мемлекетідір. Музыка тек яқшы анлағанылда гүзел ижра етілі. То я счастливый, что... Бестекер Пендерицкий бу лейхаға қатылмақ үчін вақыт айырған ве ось креда емегені тақдим еткені үчін пек қуанам. Мында да бу фестивальде екі Украин есерні тақдим етмек фырсат олды. Бу Игорь Щербаков ве Богдан Фроляк есерлері олajaq. Үрметлі серджилер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV елі олыны сағылықнен қалыңыз көрішкенде.